Hello, kakabsat, nadanon man tintay pa nagkakadwa. Kaya ta mangipaayak man iti talo nga sunata para kada kayo. Kaya ta inanamaik man kakabsat ta magustuhan nyo. Umuna nga sunata tayo kaya ta napauluan iti ibagam ti problema. Nga inikkan biyag da ito mo. Here we go. Sa ngarabi iti restaurant nga nanganan mi sika iti nakita ngagmay may sadyay suli inmasidegak ket di na magkunan niya problema ket timbalyaw ka nakitag matam nga aglulwa jak baka pangan ken baka turog sipot na kita kitilanga tay tarupam ken tamatam nganapnuan itilidaan ibagam ti problema tain taman pagtungtungan paring balag-anan rignam nga madagdag sinan agyamanak tain paay mo pandakaawat ken talek mo tapno mapuka dagiti sasainek mo iti inrugim nga imbaga iti problema maysa nga lalaki iti nang sugat di tapuso di makunagken ka anu samno agayat ka nagastalang tibiyag kagraira dito'y daga jak baka pangan ken baka turog sipot na kita kitilanga tay tarupam ken tamatam nganapnuan itilidaan ibagam ti problema tain taman pagtungtungan pareng balag-anan rignam nga madagdag sinan agyamanak tain paay mo pandakaawat ken talek mo tapno mapuka dagiti sasainek mo ibagam ti problema
taintaban pagtungtungan paring malag-anan rignam nga madagdag sina agyaman at tainpaay mo panakaawat kentalik mo tapno mapukaw dagiti sasainik mo Okay, kakabsat, daytoyen ti sumarunong nga sunata tayo. Ket sapay kumamanen kakabsat magustuhan nyo. Here we go, tulagan tas padi. Ngayon kan biag daytoy no mo. Naragsakat kitin bagam nga ayat di marikrik na Insyan di ayat linggat panumpalan tatulagan tay padi kakapsat ken kagayuta Sumpah antar di Diyos sama tapno mabati ka itatungku sing-sing nga mangisin mulo hindi kaya kaawan ka aspinan Sakit kagayuta tas magtar di Diyos sama tapno mabati ka itatungku sing-sing nga mangisin mulo hindi kaya kaawan ka aspinan tapno mabati
Okay, dahito manen kakabsat, dito may katlo nga sonata tayo, nga napauluan iti palubusan kon ayat ko. Kat ina na maik manen kakabsat nga magustuhan nyo. Ayan, thank you very much kadagiti team Rockstar. Iti support tayo. Maudi nga sonata tayo kakabsat. Here we go. Nasakit man nga amaten, nasakit apaduden. Siya kitiin kakagkalwa, yang sa palimenti sa pulen. Siya kiti ada di taden na, apay nga isud ka sa kula. Kasta ka di kayat mo, napinipinanawan day puso. Among kaligay patpateka, sikat lagi ko puso kenring na. Ito isut na patpateken ka, anyan nga sakit, tinagmarig na. Ako pito'y barukong ko, tatagayang magikot na puso, yan mawan di maarabida. Nuray dati kayat mo, ibay ko iti waya-waya, uray no siya tay masagsaktan. Palubusan ka no wayat ko, ragsak mo kumatiyag mo, kaputa ipatpateg ka, ayayaten ka. Kaligay patpateg ka, sikat lagi ko puso kenring na. Induisok na patpategen ka, anyan nga sakit, tinagmarig na. Ako pito'y barukong ko, tatagayang magikot na puso, emawan di maarabida. Dati kayat mo, ibay ko iti waya-waya, uray no siya tay masagsaktan. Palubusan ka no wayat ko, ragsak mo kumaliyag mo, kaputa ipatpateg ka, ayayaten ka. Okay, dahil kakabsat, maudi nga sonata tayo. Thank you very much kada kayo amin. Kaya't sapay ko mata nag-enjoy kayo kadagiti sonata ngayon papay ko iti publiko. Thank you very much. Agkikita tayo tumanan into na bigat iti kasto nga oras.